Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab al-maf'ulu bihi. Aqsamul maf'ulu bihi. Jenis-jenis maf'ul bihi. Apa istilah lain maf'ul bihi kalau bahasa Indonesianya? Objek. Qala al-musannif wa huwa qisman zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahir ma taqaddama dzikruhu wal mudmar qismani muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu 12 wa hiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Wal munfasil 12 wa hiya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Jelas? Jadi maf'ul bihi itu ada dua macam, ada yang zahir, ada yang mudmar. Zahir sudah lewat. Mudmar maf'ul bihi yang dalam bentuk dhamir. Ada muttasil, ada munfasil. Kalau muttasil ada 12. Darabani, ni, darabana, na, darabaka, darabaki, dan seterusnya. Kalau munfasil, iyaya, iyana, wa iyyaka, wa iyyaki, wa iyyakuma, wa iyyakum. Ya enggak? Yanqasimul maf'ulu bihi kal fa'il tamaman ila qismain. Al-awwal al-zahir wa tsani al-mudmar. Fadh-dhahir nahwu zaidan min qaulika darabtu zaidan. Wal mudmar wa huwa ala qismain muttasil wa munfasil likulli wahidin minhuma 12 lafdhan kama huwa al-hal fil fa'il wa ilaika amsilatul qismil awwal minhuma. Al-awwal al-ya nahwu ata'ani zaidun. Al-ya ata'ani, ya itu maf'ulun bihinya. Nun disebut dengan nun apa namanya? Nun apa? Nun wiqayah. Ya, betul. Ats-tsani nafa'ana nushu Zaidin. Memberikan manfaat kepada kami, nasihat si Zaid. Ya, siapa yang menjadi objeknya? Nah, gitu loh. Ats-tsalits kaf bil fath wa yakunu lil mudzakkar nahu sahib ibnakal yawm yanfa'ka ghadan. Ar-rabi' al-kaf bil kasr wa yakunu lil muannats aja'aki ghulamuki, apakah datang kepada engkau gulammu. Kuma afadakuma Abu Bakar. Kum ata'akum at-tullab. Kun allamatkunnal mudarrisah. Ha al-mabniyah 'ala dhamm afadahu amrun. At-tasi al-ha al-muttasil biha alifun. Allamaha Zaidun. Allamaha ha. Ya, ha. Al-ashir huma da'ahuma Zaidun. Al-hadi asyara hum nahu allamahum Zaidun. Al-thani asyara hunna nahu ata'ahunna auladuhunna. Wal munfasil 12 aidan wa hiya iyaya wa iyana wa iyyaka bi fathil kaf wa iyyaki bi kasrihi wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Taqul ma ra'aitu illa iyyah wa ma ra'aitu illa iyyahunna wa ala dzalika qis. Ya ikhwan, beda munfasil sama muttasil. Kalau muttasil itu tidak mungkin jatuh setelah illah. Ya enggak? Kemudian muttasil itu tidak mungkin ada di permulaan kalam. Ya enggak? Gitu ya. Kalau munfasil bisa jatuh setelah illah. Ya enggak? Ya benar? Jelas? Jelas. Kita anggap saja kayak belajar di depan orang Arab, enggak ada terjemahannya. Ya. Babul masdar. Qala al-musannif, al-masdaru huwal ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'l. Nahwu daraba yadribu darban wa huwa qisman lafzi wa ma'nawi. Masdar itu isim yang dinasab yang datang pada urutan ketiga kalau dalam tasrifnya.
daraba yadribu darban, ya. Jalasa yajlisu julusan. Dia ada dua macam. Ada masdar lafzi, ada maknawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'li fa huwa lafzi. Kalau lafaz masdarnya tadi mencocoki lafaz fi'il berarti disebut dengan maf'ul mutlak atau masdar maf'ul mutlak yang disebut dengan lafzi. Qataltuhu qatlan. Ya, kalau gini, wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Kalau mencocoki makna fi'ilnya tapi bukan lafadznya disebut dengan apa? Maknawi. Jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dzalik. Jelas? Qu'ud, julus sama enggak? Sama. Al-masdar wal ismu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'l. Ay annaka idza aradta an tusarrif al-fi'l fa innaka tadhkur al-madhi awwalan thumma taji' bil mudhari thumma bil masdar. Engkau kalau ingin menyebutkan fi'il, engkau biasanya tasrif dulu. Yang pertama engkau sebutkan fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga masdar. Fataqul daraba yadribu darban, akala ya'kulu aklan. Wa huwa qismani, lafzi wa huwa mattafaqa lafdhan wa ma'nan, nahu qa'adtu qu'udan wa masyaitu mashyan. Wa ghairu dzalika wa ma'nawi wa huwa mattafaqa ma'nan wa ikhtalafa lafdhan, nahu qumtu wuqufan wa jalastu qu'udan wa ma asbaha dzalik. Dah? Wallahu ta'ala. Naktafi bihadza.